Kasalele mango sa biluglugo ito kupuran koros ang ng programen rongan kogo magda drabiatar rantayo kta Cyrus Riemann me amen ospo putaput karimano ospo witata rawat daiban Cyr os me Oahs Toantoal o kta bilyasane bilye luguton ranwat ng programen rawat ye bil Pastor Herman Sadam and we are senior pastor o director in every home FSM. Hari bang wata kong trial nan kaudial raut wano uratik limau koti mebit Oahs Toantoal manut. Nang kaudial wano limau ko siya simbolo pil lapapasang men kateng kasiluwo o iya pil rongata kasilimanen man mauro inda kodo. Iyap kilangata Oahs Toantoal men me takeu kolokol men tanageu ipil rongata ngileu me peitito sang nanpungan men maur pamano me inta. Paunen pelawariau mimi ni wen penen totok en raneu. Paunen parli wano mimi ni wen penen totok en raneu. Kalage ke kawela tu ke olive kan o matwel en wine kan. Oahs Toantoal minute kesempal. Esan salong ketail na natail ren wat me ekol men tanakeu. Ime minan pegan apkos ko siya pound and monga pound and barley, pound and wheat me kasali yung ketail me leklaut kukutong ketail na kom sawaski mas tama kom gak sawaski nan Oahs Toantoal minute. Kalangan Pastor Roland irayo may inanan kasampalang child and kakwewegi melel irair magchild aramas mimilal ranwat nan tombay opil nan wailaut kan nan samba euya euran kapunot nan samba ranwat poi the poinan tipso poinan songoros ay inanan wailaut la magchild bang puralanan masin got me olmen ataptan tarway ranwat kasalayang child me songwat ekilel dier par yagit samalaro mautana ban lel irair nan soyo nan sailogwat magchild ban lel wasawat o ranwat riyay kambakabay child mir nan irair nan so ranwat magasalayang child me niyain so me oso ban lelo do sambawat abanwa mentanak yow o miya bil tipsaw yow may bil men kabatayang mentanak wat me bil sansal wasawat niyain sa magchay ban tanagita paunin parli tamag chay ban tatong kumurun mo yay men kabat teksin mesinin kabat en gak kabatata poinan parliyo o poinan pilawaw apan yawan poinan tipsaw riyawat maudan chay ban sayr nan programan ranwat may tipsaw riyawat mauya tatokan sawat magtailan anak Thailand wewegi. Bagi ako kasi barley o plawa sinmen tungal may sanggay met. Me ako siya me apan pound o wain poinen pound ne ban rasong. Poinen totok en raneu. Me kasali yung katail me hutan poinen men sak men tungalakan. Pang pailaw tala. Maing Pastor utan ipatruan kamelele may rawat asiruya megot men peikasal teiran matamatawa puegi kitail mimilal ranwat ima kitail mimilal ranwat nanwain pompeiwat ima kare yang penene ya tigtigila ima kare yang matamatawa naramas toto tola ima kare yang sembaka laut la ranwat puegi sangni apalen pai laut lan tipsaw ranwat digamadran sa gurus me so pepe tiretail painan mga uyakokota Maing Pastor Maintra kaidegin travel soap peiti pueu shipment ka koto o kak kasaw riyaw nan shipment eu makoto kita istana eu shipment en koto po painan tipsaw en kasawda shipment me miay retailo painan tipsaw bil kak kamo kita sa water meta sang ningen me man minutes the os minute watong bon sambawat ranwat apaan we allowed lan so chorus iyo magchailan ana wewe panalala matame masan en kot masan iye me banu yawi Oahs Toantoal Toantoal me kasalayong trial me Oahs Toantoal uya don le pueginan
kaulang katap-tapkan nan iralaut limau nan kaulang katap-tapkan rejudi kaisa ko sayame masaral kau tontol kila tuba cloud hari to tontol os minute apo tontol kasaliang ketailer me lek kokotong ketail o tapir anso bukat maktai pan song korongan nan news kan nan television depil watek nan newspaper kan ran korose parparata mesen naramasakan nan way kan nan Afrika nan wasatekan tupa kinanen law ketail tonpe menele ketail sang yang kan tupa laut puegi kapayan kauno bil rakretai wan sa pakan congan up asir bantu tuet puegi ketail bil yang papainta sakatai me kokol kom kasaleta me got me pit kak pedi yang sop kasautan poinen tip sop pampak kriya wuyo nan pedi en sop me tip sop me kokol ngotogan hari ngai kamelele main pastor mapan lapala apan pailau sang meteoran tame kedai kusi yang met ikak karasayang nan ma tuwa pakairin melemel kokotong kedai ang iyo ban lel kedai lier me pan kasaliyang kedai me melemel iyo kokot tumani yang kan me kelail me wuk bil tame wiya uretai ran bugat megdai yang kagainan ponbe papai laut lan tipusogan angin tame utang pai kamelele nianso me hon me banan ke number me banan ke wono nianso ma bang counter samba I kamelele megdai bang pain poinen mo kan bangkak pampak aisak pai laut san tame megdai papai nanso anso talin tame pai laut ap tiki met pai kokotote mawa. Kailangan Pastor Rulens ibatuan kamelele magtail koros mangi de batuan irair magtail imilalan sa wat melel nan wen pompe wat itu kita nan par kituop gisisak o ikilang yamomon mamauron men pompe nan par kituop gisisak yamomon sawas pana yamomon heu pana yamomon minimin pana magin wiyawi nan kausan eu o nan panay na eu maing ranwat sawas pana maigin wewe ginituwe na tail men pompe ranwat salar itama-taman mas ma ime upan ko lalait niya sumarabang proto raban kiskisa nimkan ko Rusia me karani Israel ranwat sangwat wiya wita apiat momen niya iso me ime upan ko lalait apan proto ekak kiyang aramaskan koros mam ap mamo pan ko lamas ni men pound me osman titando apan sang ni men pound o ko lang aramaskan Ari irawat kainanan kasambalang child, kui mag-child mamaur lalaranwat. Pilal perian yaw, aman paan ko lalait, wato mamo, apan inalamas ni men pauno, omurun men pauno men kapatro, amurun men kapatro ay yan sa ome, kawalyaliin mamo mo ni paano yawi. Kay tekin trong mam, pilong tatok pa na, yamoman men pombe raikin kawim, kuyiw tatok may sawas ta minimin pa na ginuyaw nan uyayim. Nan kituwa bugi sisak sama ni ay sa men pombe ken uyata nim eu panay na ite Israel gan makarani ragun koto yang chow yang nan tatoko ni ray sidro kasik megot ranwat ni ay pan ko yang tatok ibananana mas men kapatro yawan poinan ay pan tatok ma mia apan ichar ipan kola ma esidro pan poy isidro pan kola ranwat telanana wewe gmengenin osman te mier pon samba o ime uya tatok ranwat pon samba ranwat Karo yang er tuwin tama kakasali tao solar men kiskasayo nizoto isape pautang kapampil kiyang ya isape ima osman kiyang katayle rawat songon mo sawas pa na tatok pa na limpok pa na ew pa na magin miya mas solar puegi apal laut mamiya ya retal magdal tapir kakan rawat apan na laut la ako mo kasalita all meno ninga pa na all banan ki number 110 kai tekin abang poi daut la to monga table song taken ap akaya ramas pambi sudukak pain sudukak yang na tequila besan salong ketail nan kautial laut isak silu redik ibang wata kaisak wono kautile isak silu pek song pukat monga song kan panutang poi laut la ap
nan mo inolo pilumia armas me pan suruka pain suruka kina kila poegi apa mo yata plan you ma pan kak tiar kita isme na o isme yang Christ hernan iralaut Isaac silu redik Isaac wano ko tile Isaac siu ko saya kiyonger aramas koros metikitik o me lapalapakan me payamau o me semuakan litu o me mayautakan kileleu ni perail palimau tenin tamarail kan sote makak pain tamegot tenetikila megot makilelwo sote miere te ma sote kilelikiti maren mano tenemben mareu medo ko siya kaseli yang kedal tuan wan poron sona kilangata antikristo namenempe iti aramasakan chorus ari atana pan tibusokan mongakan mensangkan mentungolokan bang pailaut la abam luyata planeu me okay sudah pangga yang painta tapi sudah yang natigila masan salong trial nan kau dia leisa selu aja kono leisa kisu poeki kileleu bang koyangu makilelo mirem kombaka yang painta kombaka yang natigila makilelo mirem ari sansal menago maing pastor ewira mainan kasampalmen mainan kasampalang try ka Rusia poegi tamak child yeyas granwat the system me ranwat kogonop child child pidalong nan songon uyabawan me wewegi chaiga wewegi ranwat ong tatok ma social security number iban surkak yang tatok udani bananane number yo puyen kak yang tatok songwat kogonop child ban pidalong nan iraire nan so yo me utan mia number yo ban kono bang amenaman mia number wat iban kak natkila o iban kak pointa sang ni poilaut lan tipsokan de men ka chinain kan mak trial kokolang lale ari ka sabalang trial ranwat thailand wewegi me sangwat utan ban uyawi mak trabil soto kamelele mak trabil koururgi trabil soto men yang udung ab trai kokolang lale utan trai ban lel trai utan ban del lale trai kokolang lale ranet kokotong trial aramas rayo me kita watak nan rairan watawatin nan kau dia alwano iratik esakon iratik limau lelwano me ko saya me kalaga ka kawela tuge olive kan o matuel and wine halangan mo na iban tolang irawan ibil menagistro kaprela kuprachail ong ranwat melel yeyasin kchail nan wen pombe wat iban kalap sair nan pombe wat po ibatawan kamelele me palilauten kchail wewege me bit nan pombe wat masligin pombe me malawlaw me bil kakyang kligilang klel mokit kaw me wewege masligin pombe imenagistro kaprela kuprachail mo na iban sair sawaski rawan nan yeyasin kchail me pombe ranwat par yesak samalaro ang mepit sawaspanan rakan kabaikan makot kono bang child mainan mangay igak kiskisagan kamu mangas makambambag ray mangas gakin takolar kuan makamanana ranwa taka pallar maing kwe kung mangas kan bil natla mai natla wut natla lel truya bil natla maing mas kitay ka kola wasaitu wasasutul bilbil met kitay sila ka kola wasaitu nain sa ponaramas kwe gituwigo kokono puen kak bil natla kwe gituwigo bil bangola peon men pauno o men pauno men kapato ban tako tama ban yawan puen an tuwigo puralayan kak sairira magtrail upturn wadak Chailanana wewe me peon sambawat mia way riau mia peon sambawat e way me reinta wain court ai way me ye wain samba e ye wiapan court sabulman court plan ta kosandi ai wiapan sambawat gagalik yo me ko yang man te osmanen tana khalaka ke sair trugon wine o trugon olive kan pastor kom ibilmen komuyan bilyang sawas kita sabul mamiran kawait ang mepit trugon wine o trugo olive Thailand gak pil wewe panopil sawasag melel ria child kan meyang patpatrang tanan program wat abansan sa long Thailand ira bukat magday pa neu kupena mepit trugo wine o trugo olive abang kasele yung Thailand ananaban Thailand kotoren kauno o wiyaki I atalwasan rukla kom sawasagi yung Thailand manan irakan nan masan mut me ban kasele yung Thailand takot trugo wine o trugo olive kalangan pastor mamia sabal mamupuk saraw melaw child kolat nan pukan son
Rongomawin son, iralaw tayo sa klimaw, iratigitigaw, chailan ka kwewe kipana takot trugan wine. O yet me maasani. Yet me Jesus maasani, may me trugan wine melel, o samay saumataman. Rakoros me wasasangi apsotrawa, samay kin koka, agin koka rakoros me kin kapareta wa, puyan pilwa trotrola. Kumail makalagal kita masan kan may pataki ang kumailer, kumail patong ya, o yang bilban patong kumail, ma kumail sutra patong ya, kumail sutra kakwa, tuwata ran truko pot pil sutra kakwa, ma sutra patong ni kalaban truko. Are wawagi truko wino ye momotso in Christ. Amen. Trapin truko, egis kapal, trapin mayo, ampan katare usangon wa toror mai. Utan trapiyo maban mai, maban karasapa maban mayu, utan rakan korospan katare wan mayu. Egi sapal en trapin mai apwa sai teu sangan momon truka toror. Ai karapan puksaraw masan ikaw no mas kongongay chailen patong trukan wine melelo. Pumak chaiban patong trukan wine melelo kakalik me koyang osa dan kalaga sair trukan wine kan. Wewegi kichail ban patantor sang lan kapal mesambawat pan sopay. Wawagi makataiban kotoren kauno o uyagi I atail wasan rukla te kasamo yung ina na trail mode akabal me uyap me pang uyawi yung samba me tabir uyaw ran pukat kapalin mga leg laut pang uyawi kan asreban sair katail pwede kakalugo uyawi yung oso o I memipon oso kalaga ka sair tugan wine tugan olive pil kasali yung trail me oil e pil uyang ng sarawi. Olipi sangan oil may raikin tatang kuburan kin kayegi ti samoro nan margi o sogo. Eri olip ewiya truga magin kiyay oil metuwe challe ol sangan lewat kasaleta ngay sarawi. Eri rail kan me patang Christ o yeyaski may tanganen court na rail maur o yeyaski kuburan court pon sambawat. Ye rail sangan aramas kay me pan patantor sang manaman tekel me osopan watong sambawat. Wawagi momotso and court sapolmengan me utot kita rinta me ngain sarawi kau taral maur nan rankot kakalago wiyawi yang I memi bonos tondolo karga kete sair makatapan kopretong ni patromangai kete pasair na yara masakan. Amen. Di patromangai kete pasair na yara masakan. Kambagabay kitay bilanano wewe bana nan supplement ko ramasakan thailanano wewe bana me esero ko saya atay simpelian lamalamkan ko saya arrangement me maitong Jesus Christ encounter rail mo o ki arrangement me kalula o walya kabla wiyalar supplement ko o also sotra manaman en sair wegi maktay ban ka wewe me masen en got ye me mi ponang me koros ye me mi amon samba o ye me ban time sa kala samba punto lul. Miya yureyo makauno masaninan sa pulmamasan me. Kusaya, kumalterin sa nukitak may bangkang lakapabe. Rabagi maswain ko. Suwapong, akauno ang bangkat kiyang kumailanan me pilpit sa kamailakan. Wawagi, niyaso me kitail pan katarop kikauno, kitailan, rabagi hi, dalan memoryang hi, kidalan kakautag yung hi, yei mewi antal kotrobun nan ran koros atame ino kinan sapol memasan ni pan kat kitong kedail adail mensangkan kan taiksin mga kan sampa pan tutupak oyo kilamen mga meme kilamen mga sapol men kotakan apan yang rail apan tori rail sang nan lek me kokotong samba debi to kosiya sang ni ay tikitik sincere lel ranwat niya on laut lar second tak lang aramas pung menaw ya pakpak mga sali nang markitebit mo kasiya nang bukan melagaga arudan inawon ko tong katail pang paita lek me kokotong samba magdal repair kan ranwat kot sa diba mo itong sapulamakan eniyang lelong ng kapalwat pa ime ko sa iya miyay rayo mo kong mensawas kiyong katail mapit kasampalpan kitailan kotong renkauno. Riyay kambakabay na miya sapal mo buksaraw chakolanan melga kay ralaut riyay saksilu iratigitike o ipan watakang child o riyaw silu memasani kauno yay silapay soto may ipan anane
agatin kamaliyadin an mosen tip kaselel kay ogatin kalwaya lang ni pil makagal agatin kakelakayeta agatin kalwaya nan almapung nituan agatin inokita main kaun menta may wawait nan rotorot masil isiraban masak megot irotorot masilomet mano also po Toantoal kasaleta rotorot niya iso me rotorot masil ban miyala sambawat atamiron po saraway jinogi ang trail isiraban masak megot pokamukin katin yayang ya sapal mo mirar o lapin say bali pan sinsilaya Inubugat sanan masanin kot tama kita wiya ni atal work here me masanin kot kasalayong trail me apan wiya tarapatai so mama katal koros kotore ansawat isani ki ami mi ata anso main pastor I kayo ansaw ma o iye ansaw ma kayo konong thailand ko dong ren kaung we rotorot masilwat we masil la ran ko Rusia o soto tatan sambayo te got mesang ni samba ban kak tore ki thaila ligin sabulman got hira rola bin saibali I main o ki yang thail wasawat soto me got ban masak sabul mo hira rola bin saibali ban sinsilayo tontoraya renai mamor pon sambawat kasalal gay met magkatala na haramasakan na kasampal kita kau no kale ye silabetay ye torbetay nan pil irayo nan melaka tuwe sa governmentan nen kit pan poputilima nen pang poputilima magdapapel ko lang kit kan pang bombobugiti tupa le nen kan pang bombobugiti menmonga apo sito pang moito menmonga kay tong matay kan nan tuwe sa kewen ekos ko siya sumaw siyong kan kapal laut kan opilek iyang haramas bang pumpu biti lumatal geral meme kilaman mga ap ko sila pang may dongan lelong sa pulamagan bagi tuwan tama kita lego penenan kau tiar laut puno kay sila pang saya tukan wine o tukan olive Niya irayo may men bilwatagang trail nan melgaga tuway sagay uratigay saksilu o met mamasan yang sapulmagan de Israel kan mauto titarin chan Christ ni Israel kalula walya kabla mamasan ni wasawat kabansok ton lion o sinangkan ton lion kommat o sinag poison kan iban kabrayang watawatawat kabansok ton lion o sinangkan ton lion kommat o sinag poison kan manamanwat sangrang kauno katkiyang sapulmagan makatay panglang Ismail lion ye atrale muntiti nan bukan James kasaliyong tal matale muntiti kin koko sili wor to the lion komataman raprapagi is ngabang katalela sinengkan me kauno pil katkiyang tay manamanang dalam pawiralti certain ina mesiwatikan chorus manamanwat kauno katkiyong sapulmagan chorus songon suwat chorus me imuntiti de sertepan song and kiyang supplement kotakan esodaka kuya yang ral megot pegi kauno ino kiyang trailer me manamano kiyang trailer tiyak ti mebukat so dan seteno nakana rawi ya suwet pangkawik tala main pastor robil riyay kan koros mamie wanso nan mamawat magtailan anak thailand tangotong ren kauno I anso wamet I kayo ay sa may inanen kasampal kitailan na tail tangodong wasan roklawat. Wegi kitail mimir na nanso yo me sambawat milar nan kapal. Magtay ban trak mau kumailkan maganiyang patpatang internet TV yang kilikilang news in masligi tailan na tailan wewe me samba mir nan kapal. Amerika weyo me yang intant ki weyo me payamau kapay. Kapapa sangon tipsaw karo nang sambay ral makayo kapapa ibarwan kamelel me chay wewe me paypan tamar ka paypan oh lapala mimini drillion yamamon we payama we kapapa wat apan paypan la main chailanana wewe me osmanat utana we masan melelio ok chailanana wewe me chail yeyas lal ranwat komyonga yananak tan kono patamor ranwat pa ainso pan leleto maktaban salar ka kono patamor pong kauno got luglugurik trail ran wat sabul meserikan kitailen kotongi kitailen tangotong wasan rogla wasan kammal wasamak traibang kak tiar ya kammal we the kabay and we kan koros mak kabay laut mia kabay bukat susora lar mai susora lar okom tama kom sair kita we na mereka ningapano pegi isme matawayang me we kapapa wat makikitong kitaipil sent makitay memorgi
nam Bombay wet na neversem. Isme kak matu mesongan wake up wet kak paypant lao kak mila na ni Rylan kabal me bilamen reserven me bil indring to email to paki talen bil kapakap kin Ryl men Bombay me mimsili ligi awit to dok po Ratabia bil wiya kam law tronto tongkan ligi kau pagi kapal wet me mia kita siro kos ya nan Bombay sambapon anki Rylan kapalen moni ekonomi sambapon holar up kitail mewia kisen paluran wine melelo mengen sarawi katukat lolo nemen kitail inawan code eside bang meidong kitail eniang ogila palpukat pagi kitail mewia supplement code kita puksar masa yang time kita siri yang wiak sen samba up kitail wiya mege mewia kisen wine nanlang kareta code makdai wiak iya tai wasang rugla koto rugla re o mimre kapal koros me Oahs Toantoal menut pan watong samba esre bang sair kitail esre bang kawik tail la bagi inawan kotong kitail bagi atran se wabil motomot lar pil mengkalangan kiyong komi kamu pil kidiyo mo yang so mau bil parto eni yang pil wiya program kasampalwet o mo na tail pan katugiti program wet kom sawasa iralkan me anane ren koto ren kauno kalwai rail tong nan kalwai rail long nan kapakap enalita Christ kalangan pilibilwat takapakapwat iwian anti sampai saksilu parya kiteu lalotoranwat isuro kalugi la pilibil me wiada pilata yan mo itong Jesus Christ and count time maur isuro ko sa may pungsang kamoy Abu men lugay kamu yang nan maurwat maurio me nanen mau maurio me pasan ku kaparapar o maurio me pebol pan ye yang rain pon sambawat o bil pan pebosla nan maur magtay ko kolang lale isiro wewe gis kamu me yang karkarang programot abu lugay kamu kauno mangi kamu kauno mimilmam kauno lugay kamu ikarapan mo yang patrang programot kita leuban nan kapakapwat kapakapin mo itong Jesus Christ and we alata kaun ampan ka kuyata sound kamaur Esroka kuya ta sound kamaur law apan kaun ta tamaur. Rilugay kami makom sai kuya kapakapuat na naumaur ta makom muyayar pake wa po siro pulsang nan mongyong iranomet ilugay kami chaileo ba nan lawlawat. Kalanganen kami maing samat coach labalap. Ikabingkiyang kami sapal mamimasin en kawit. Mekasalayang ya. Mesotayo maur likin kami. Sotayo kaparabor likin kami. Imen we kong kamu lalayat. Melel nga yaramas men metipan. Ipagi kamu yan bangki yang yay sapungkan koros. Sapungkan may wewegi o sapungkan may sito wewegi. Iposon sapul mo mitatok makamuyata sambawat. Iliki may yay kamugalep mawiyas saun kamaur. Karataranwat iritungong kamu ay mongyong. Ikasamoy kamu yan kachlong. Kom kaunia ata. Insen sabungan selar ban kaunia. Kamu me banu tu yai kaun. O ay saun kamaur. Sangmet o bambil kokolata. Namaran kaun Jesus Christ. Amen. Kalanan ko pastor o programin murin met dan programin rongan kokop kitaipan ko siya kapaman ni nos ye Oahs me po peses. Kalangan ng kupuran korusya may yang ng program, yang kit ng program in rawat. Tama-taman, kot pakong komoy o eutang pang puruteuran. Komoy yamen may yang rong katak potet ranwat. O komoy men likur lang maran kaon Jesus Christ. O kasamoyong inanamoy maur. And uyala am kaon o song komoy. Akom itawin kapakap and lukwat. Kalangan ng komoy man kaon Jesus. Ikamelele o poson totok bakom kacunwiyata nilobuo pariakit samalaro. Ikamelele me intamu makalegal bakom kakaretiem nin lobuo painieta sanger nan tip o ranwat ikotomomu dat bangkitip koros me wiyayang komuyar sang mas o lel ranwat o iluke komuyong nanay maur Komuyan ketlong uyala ay kaun o ay son komo.
sang ranwet o kokolate solar ayong pen ngay ap mekoro sumay tong komuya kalanganin komui poy kamelele me ay tungol at yang intininan sapol mo puken komo kalanganin kupuren korusyen hit momotso en Colonia Assembly of God piluklukete koros melel irailkan metungol ki ananen palingen malkak eker telepon nempe silu riau sero wano silu payo wisu o atungol email coloniaassembly@gmail.com o at anson kautenkan na kompilmen yang patren kito kautek rasarawi kan dimenseng blok Isaac pilni apengkan ni sauti klok su kautekin kapakapen ananakan o mepuli-pulikan pilikin uyarail anson kautek klok isu ni sautik ni alemkan kalanganen kupromail korusyen